na tunamkaribisha. Thutha wa guthurwo githurano-ini kiu kirathirire ta gavana wa Nyandarua, Francis Kimemia riu niwe ugutereba kaunti iyo miaka 5 yukite. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, so help me God. Nĩ thutha wa kwĩhĩtithio kĩharo-inĩ kĩa Olkalao, Kimemia eranĩire kũruta wĩra na kĩo gũtigĩrĩra ũrĩmi nĩ wagacĩra Nyandarua. Kaunti ĩyo nĩ ĩmwe ya iria irĩ tĩri mũnoru, no arĩmi matũraga magiĩkĩte mũno nĩ wagi wa thoko ona kũnyarirwo nĩ tũrĩa nĩme. Wazazi wetu kama ni maziwa yao imetengenezwa vizuri, inauzwa bei mzuri, tumeweka industries hapa kuongeza value addition. That is a key pillar in my manifesto, wale ambao mtaisoma. Kimemia na munini wake no maguthondeka mabarabara nĩguo arĩmi mahotage kumageria maciaro mao. Kama ni kuintroduce other crops pyrethrum, nimesema tuone vile we can introduce pyrethrum katika kaunti yetu. Sugar beets, tunaweza kutoa sukari hapa, kuna bamboo, giant bamboo tunaweza kuweka hapa katika kaunti yetu, na sasa ng'ombe mzuri katika kaunti yetu, and we also bring industries kutengeneza hizo vitu. Iriko ingimeranĩire nĩ kũgathĩka mĩtaratara ĩngĩ ya gũkũria Nyandarua. Unakuta project kubwa ya bilioni 1.3 ambayo imeandika vijana wetu maelfu. Kama ni hizi tumeweka kama industrial parks ambazo tunataka kuweka hapa, itakuwa kwamba vijana wetu wameanza kupata kazi. Hii najua ni jukumu moja kubwa ambao niko nayo hapa, kutafutia vijana wetu kazi. Kimemia araingĩrire ũteti-inĩ thutha wa gũtungatĩra thirikari kwa ihinda. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kimani wa Gĩthĩnji.